Tala Fou o se whapoponga o tala mai Ausetalia de Radio Samoa le nei awa uli. E momo atu I tala mai I taalonga wa malolo li tail te mai te alo te nisi longa a Ausetalia o Ash Party I le whatu arua sururima o na tausanga. O le numero tasi fo I le lalolagi le taalonga, ma o lana whaasisiranga o ta wairo na nganga whaputai, mo mea uma sao foina le taalonga mo ia, ma e anga I ese mare mita ma le whamni eina. Ia whaaftaya I rato uma sa langolangoina o ia e maise ino na ainga, pa mai Ash, o ia langona lawa ilo na loto, o te tau na li taia. O le aso atai au o whaidua le tupa tai taalo, le a whaiai le whairoa inga matu stala, e tu sa o lana whai unga o whaia. Wali patele 7 News I le so se ripote whatatau se tene titi se fururua tausanga mai Ukraine, ma ziona tuangane iwa tausanga na matua, na vala I le malaiwa alele I Pōlani ona o se whaale tonu I whasota inga tau whamalanga inga I le company wa alele le Emirates, a wato whataui nei le malaiwa alele I Sini. Whai mai le ripote le tene titi o Anastasia, na aveanga I le no fuanga mo tangata surufa I Pōlani le Polish refugee camp, a na olona tuangane o Kirillo, e iwa tausanga na mawhai ona sao mai le malanga na sao Ausetalia o tangata surufa I mai Ukraine. Ona yo la matuolo I pea Ukraine wa whiriwhiri na nofo e tau moro la tau atunuu mai osfa I ngā Rusia. Ona whamtaranga ma le tangata oro wa ia tamaiti Sini wa ta wai wa le maua sa whesota inga ma matua tamaiti whape foi ma tamaiti le teiminea pa ule tunanga na mautinoa o le tamaiti te iwa tausanga na sau le malanga I Ausetalia nei a o le tina o le fōmai a o le tama e le vanga awa Ukraine. Ta ua le ripoti se whamtaranga ma le minister o whamalanga inga Ausetalia Alex Hawke e whape au sia uma e tamaiti nei a ia inga o le malanga mai Ausetalia. A ole mafu angalo whale tonu, mafu e le company wa alele, mai ono aso e le ipto e whewa a ia ina I tamaiti ona o lea whale tonu. O tau mo whainga la le tangatoro wa ia tamaiti I Sini, Dimitro Papliunk, na mafu ai ona whaia le suenga le whale tonu rea, ma le toe whaafo I mai ai o le tene tito Anastasia Ausetalia, ne uto e whairo iai masiona tuangane. Whai mai mori maua nisi na iai marai wa anele, e ese langona na whaalangoina na uto e whairo ai nei whanau, a mai sepe a mawhau I tau o whea ngai mai lātou, mau lātou a inga, o na waa whianga o vevesi o tūra I mai, isi o lātou o tunuu. E ono iei se temi wawe whaero ai se isi tui pui whaopopolo na whāmo pui nga mare koviti se furuiva, a o tau mo whai ei au nanga tau soifua maraloina I Ausetalia, e whai titia le whaamata o mai o le pepesi wawe o le isi tu a inga o le Omicron, le au lo pepesi I Ausetalia. O mai tawina le si tia pēnunga o le whai o tangata ua a fia le subvariant lea, ma o le whono tanga I le soa ofisa sirio o nanga tau soifua maraloina I Ausetalia nei, o le a whaatara no aitu la whono tau I le whaanofo e sea. O ripatia le 9 News e leo se mata upu whaingo fia lea. Ona uwa ia pere si tio tangata a fia le BA2, mai fōringa e o atu le whai unga le masina nei, o le tu e ngā variant leo lo ta a tele tangata a fia I Ausetalia. O le sofo ila le whaatatari ai se whai unga mani whaalaputonga le atagi, le Australian Technical Advisory Group, e whaatatau ila isi tui pui whaapopo le wha iai tui pui. Whaamataranga Mestaso Professor I whaamai pipisi Australia Professor Robert Bui, o ta wai o le tu ai ngā strain 4 lea wadi ae o le Omicron, o lo iai se lamatianga tele mōtanga ta mātutua, ma o le ala lea mana o miai le isi tui pui whaapopo. O lo iei foi se isi ripote o le COVID ua whaero mai le so mai le APC Australia nei. Wa ta wai le isi foi tu ai ngā variant 4 o le coronavirusi o lo walipatia mamata I tu e fō mai mana au su e le rangi. O le variant ua whaingoa I le ripote o le Deltacron, o se tu whaatasinga o le variant o le Delta le ana mua I alia mai, a toi ma le Omicron le wata a tele nei le rangi. Whairoa le APC o le masino Februari, na alia e suenga scientisti le Institute Pasteur e Paris, pe tailaio o mai I amati, o whaamawina fo I le alia o le tu e ngā variant level I Amerika, mai o mai le temine wadia e fo I Wharani, le UK, Netherlands, Denmark, Amerika. Lo whaamawina fo I whaamtaranga mai scientisti, e iaina I ese senga la iti o nei variants. Wa ta ua le ripoti o se mea fo le mix o virusi, o se whaamai, ma ta ua le whapertania o le recombination. Ma o ila e maasani na mafua mai e seisi virusi fou. Wa mai la usu e mole teminei, o lo mata I tuina I e to enga ese senga, ma e leo ta ua mai le ripoti po ua I se whaamaoninga o se tasi wa a fia le Deltacron I Ausetalia nei.
Ma tala muri se ripoti le COVID me Ausetalia u whamawina i le soi whamaunga le soi fua malaloina le sete ni saure se to lima tangata maririu ma le COVID luas fulfa afe se lau sifuru lima tangata wa afia le whamai. I vito wies fultasi tangata maririu ma le se furu afe fasa lau fitus fultasi o isi tangata u whamaunia le afia le COVID. E te tono Queensland se furu afe fasa lau fitus furu ono wa afia ma le to fitu wa maririu. Wari putia le so e iu ina ave se le tau fai o suenga po testi le teimere a sauni e fai malanga pre-departure testing e pe ona tau watangia se saunanga ma le pārmi o Scott Morrison. O le teimine euro muna o mia pe ona whaari le tangata malanga mai Ausetalia se wha maoninga o se negative test o le COVID ia mawhai e o na nga ilunga le vaalele tu salava pe wa uma na whai uma tui pui pui o le wha mai COVID se furu iwa. Tala nara radio Samoa mai Ausetalia mure nei au au.